His Excellency Paul Kagame agikandagiza ikirenge muri Qatar i Doha. Amakuru ahari mashya nuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bumvikanye ku buryo bwo kurekura imfungwa. Ni ibintu leta y'Kinshasa yari yararahiye kitazigere kuri izi mfungwa, ndetse Tshisekedi wakavuga ko ibijyanye n'amahoro bitazagirwa mu ruhare n'amahanga. Yari yaravuze ko ubwe ari uzakontrola ibijyanye no guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bizabera mu gihugu mo hagati, ari we driver. Ubu noneho amakuru ahari nuko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko dutangiye tubivuga ni ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 riburwanya byumvikanye ku buryo bwo kurekura imfungwa za buri ruhande bifashijwemo na leta ya Qatar. Aya makuru yemejwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ubufatanye na Afrika, Masad Boulos, kuri uyu wa 12 Nzeri 2025 agaragaza ko ari intambwe nziza iganisha impande zombi ku guhagarika ubushyamirane. Mu magambo yagize ati dushimiye isinywa ry'uburyo bwo kurekura imfungwa ryakozwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23, intambwe ikomeye iganisha ku guhagarika ubushyamirane no ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Boulos yasobanuye ko hashingiwe kuri ubwo buryo komite mpuzamahanga ya Croix Rouge izaba umuhuza mu bikorwa byo gushakisha imfungwa za buri ruhande, kuzigenzura no kuzirekura. Mu magambo ati turashimira byimazeyo umurimo ukomeye wa Qatar na ICRC muri gahunda, kandi dushishikariza impande gushingira kuri iyi ntambwe mu gutera izindi zigana ku masezerano y'amahoro ya nyuma. Kurekura imfungwa ni imwe mu ngingo zigize amahame ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byashyizeho umukono tariki ya 19 Nyakanga. Gusa kutubahirizwa kwayo no kudahagarika imirwano byakereje gahunda yo gusinya amasezerano y'amahoro. Mu kwezi gushize impande zombi zohereje intumwa muri Qatar kugira ngo zirebe uburyo imbogamizi zatumye izi ngingo zitubahirizwa zikurwaho, hanyuma ibiganiro by'amahoro bigatangira. AFC M23 yari yagaragaje ko mu gihe imfungwa 700 zirimo abanyamuryango bayo n'abakekwaho kuba abanyamuryango bayo zitarekurwa idashobora kujya mu biganiro by'amahoro bishingiye ku mahame yasinywe. Inyandiko y'aya mahame yagaragazaga ko ingingo zayo zagombaga kubahirizwa bitarenze tariki ya 29 Nyakanga, ibiganiro by'amahoro bigatangira ku ya 8 Kanama. Amasezerano y'amahoro agasinywa bitarenze tariki ya 18 Kanama 2025. Ngo rero nk'uko mu byiyumvira ingingo yo kurekura imfungwa yari muri aya mahame yasinywe tariki ya 19 Nyakanga, ikaba isa neza nkaho igiye gushyirwa mu bikorwa. Ibi ni ibintu byiza cyane binajyana n'amakuru y'uko Perezida Paul Kagame yamaze gukandagira i Doha. Ni amakuru mashya nayo yatugezeho mu kanya. Reka tubagezeho amakuru y'ubusesenguzi bucukumbuye, amakuru tugiye kubagezaho, reka yabagezeho nayo. Breaking news, amakuru mashya. Perezida Kagame yageze Doha ni nyuma y'umwuka mubi uri mu karere. Ibiganiro bikomeye na Emir wa Qatar bigiye guhindura isura y'umubano wa Afrika na karere k'uburasirazuba bwo hagati, Middle East. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV muri edisi idasanzwe turi kubagezaho, turi ku meza yacu y'amakuru mpuzamahanga. Ni tariki ya 12 Nzeri 2025, kandi hari inkuru ikomeye iri kuba mu mutima w'uburasirazuba bwa hagati, Middle East. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze kugera i Doha muri Qatar hashize umunsi umwe gusa. Guverinoma ye isohoye itangazo rikomeye ryamagana igitero cy'indege cya Israel cyagabwe kuri uwo mujyi. Uru rugendo rero rukaba rubaye mu gihe cy'ingenzi cyane, abantu benshi bakibaza icyo ibiganiro bishobora kumarira impande zombi, yaba u Rwanda, by'umwihariko u Rwanda ndetse na gahunda z'u Rwanda mu bukungu, umutekano w'akarere muri Afurika, ndetse n'uruhare rwa Qatar nk'igihugu kimenyerewe mu kunga ibihugu bigiye bitandukanye mu kumuhuza. Gumana natwe rero hano kuri Pilot News TV ubundi tukugeze inkuru yose uko yakabaye. Icyambere
turebe ibyabaye nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida mu kanya kashize. Perezida Paul Kagame yakiriwe mu buryo bw'icyubahiro ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Hamad na Sultan bin Saad bin Sultan Al Mukahiti, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Qatar. Perezida yari kumwe n'intumwa zikomeye zigizwe n'abajyanama be mu by'ubucuruzi, umutekano n'iterambere. Yavuye mu ndege asanganirwa n'icyubahiro cyihariye cyarimo amabendera y'u Rwanda na Qatar yegeranye. Urusu urugendo rusanzwe kuko rwabaye mbere y'inama ikomeye agiye kugirana na nyakubahwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Emir wa Qatar mu ngoro ya Amir Diwan. Amakuru yizewe ava mu ntumwa avuga ko ibiganiro byitezweho gusuzuma uburyo bwo kongera ubufatanye hagati y'impande zombi. Reka dusubize amaso inyuma turebe ibyabaye ejo hashize ku itariki ya 11 Nzeri. Indege za Israeli zagabye igitero ku byo zise icyicaro cya Hamas cyangwa ibyicaro bya Hamas i Doha. Bitera urujijo muri uyu mujyi uzwiho ituze. Qatar ikunze kuba umuhuza w'ibiganiro by'amahoro mu karere. Kuva mu ntambara ya Israeli na Hamas kugeza mu biganiro by'Abanya-Afghanistan, yamaganye icyo gitero icyita igikorwa gikabije cyo gusuzugura ubusugire bw'igihugu. Naho u Rwanda rwo rwavuze amagambo akomeye nk'aya. Mu itangazo ryasohowe i Kigali, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yamaganye icyo gitero nk'ugutsikamira amahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu. Iburira ko ibikorwa nk'ibi bishyira isi mu buryo bushya bwo kubaho nta mategeko agenga imibanire y'ibihugu. Ibyo bikaba nta na rimwe byigeze bibaho mu mateka y'isi igezweho. Perezida Kagame ubwe yongeye gushimangira iryo tangazo ubwo yarageze ku kibuga cy'indege i Doha, avuga ko u Rwanda ruharanira ububanyi n'amahanga bushingiye ku mahoro mu isi yuzuyemo umutekano muke. Iri jambo ntiriri ryonyine, riri mu murongo mugari u Rwanda rwihaye mu kubijwi ry'ubusugire bwa Afurika mu gihe isi irimo kugaragara ubushyamirane bukomeye cyane. Kuki rero ibi ari ingenzi? Ubufatanye bwa Qatar n'u Rwanda bumaze imyaka butera imbere bushingiye ku nyungu zombi mu by'indege, ishoramari n'ingufu. Twibuke ko Qatar Airways ifite imigabane ya 49% muri Rwandair, kampani y'indege y'igihugu cy'u Rwanda. Bikaba byaratumye bikomeza umugambi wa Vision 2050 w'u Rwanda wo kuba igihanganye mu by'indege muri aka karere. Muri Mutarama uyu mwaka 2025, Perezida Kagame yakiriye abayobozi ba Qatar i Kigali basinyira amasezerano ajyanye n'umushinga w'ikibuga mpuzamahanga cya Kigali gishya kiri i Bugesera. N'umushinga munini uzatanga imirimo ibihumbi byinshi ndetse ukazamura ubukerarugendo mu misozi y'u Rwanda izwimo ingagi cyangwa izwiho ingagi. Ibiganiro byo kuri uyu munsi bishobora gukomeza kuri uwo murongo. Abazi neza iby'iyo nama bavuga ko hashobora no kuganirwa ku ishoramari rishya mu ikoranabuhanga mu Rwanda, ndetse bishoboke ko Qatar yazatanga inkunga mu buhinzi burambye cyangwa mu mishinga y'ingufu zisubira. Qatar ifite amafaranga menshi yavuye mu bucukuzi bwa gaze, iri kugenda ireba amasoko yo muri Afurika kugira ngo yongere ubukungu bwayo bitagombye gushingira gusa ku mbaraga za peteroli. Ariko ntitugomba kubivuga mu buryo bworoshye cyane. Uru ruzinduko rwaje mu gihe hari umwuka mushya w'ubumwe bw'akarere. Hashize iminsi mike gusa ku itariki ya 10 Nzeri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yakoze urugendo rutateganyijwe i Doha mu rwego rwo kugaragaza inkunga nyuma y'igitero cya Israel. Mu gihe n'igikomangoma Hussein wa Jordani ndetse n'igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite bari mu nzira, bikaba byahinduye Doha igihome gikomeye cy'ubumwe bw'Abarabu bo mu Kigobe. Uru rugendo rwa Perezida Kagame rwongeyemo ibisobanuro cyangwa igisobanuro gikomeye cya Afurika mu uru rugendo. U Rwanda ruyobowe na Perezida Paul Kagame, tuvuye nibura nko kuva mu mwaka w'1994 rwavuye ku gihugu cyasenyutse ruba igitangaza cy'ubukungu. Rukaba rufite ubukungu bwiyongera hagati ya 7 n'8% buri mwaka, naho Kigali ikaba imaze kumenyekana nk'umurwa mukuru usukuye kandi ufite umutekano kurusha indi muri Afurika. Nyamara nta
kubura ibibazo. Hari abakeka uruhare rw'u Rwanda mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo u Rwanda rwakunze guhakana, by'umwihariko ku birego byo gushyigikira inyeshyamba za M23. Ikintu giteye amatsiko nuko Qatar yigeze kuba umuhuza muri bene ibyo bibazo bya Afurika. Twibuke inama yabaye muri 2025 i Doha, aho Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bahuriye bwa mbere kuva ubushyamirane bushya bwatangira, bagasohora itangazo risaba agahenge. Ese kuri iyi nshuro gahunda y'uyu munsi ishobora no kugaruka kuri iyi nzira, aho intambara zongeye kwaduka? Ku mbuga nkoranyambaga rero hari gucicikana ibitekerezo. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda bo bakaba batanze ibitekerezo bitandukanye bikomeje kujya birimo urujijo. Harimo wavuze ngo ababizi barabizi, bigaragaza ko hashobora kuba hari diplomasi banga ku kibazo cyangwa ku bibazo bya Kongo. Reka dukomereze ku ruhande rw'ubukungu, ari narwo shingiro ry'uru rugendo. Ikigega cya leta ya Qatar Investment Authority kiyobora umutungo urenga miliyaridi 450 z'amadolari y'Amerika, kandi kimaze igihe kinini gishora imari mu bikorwa remezo bya Afurika. Ku Rwanda rukiri mu bibazo by'ingaruka za COVID-19 ku bucuruzi mpuzamahanga, ndetse rukaba rugerageza guhangana n'imihindagurikire y'ibihe nk'amapfa yo mu burasirazuba bwa Afurika. Ubufatanye na Qatar bushobora guhindura byinshi. Tekereza kuri ibi: ikawa n'icyayi by'u Rwanda bishobora kubona amasoko mashya mu bihugu byo mu Kigobe, naho amasosiyete y'ikoranabuhanga yo muri Qatar akagira uruhare mu ikoranabuhanga ry'ubwikorezi bwa drones mu Rwanda. Urugero, ikoranabuhanga rya Zipline yahinduye imigendekere y'ubuvuzi mu bice by'icyaro. Perezida Kagame akunze kwitwa CEO w'u Rwanda. Ntabwo yagize agira ibanga uburyo akunda uburyo Qatar yubakiye iterambere ku buyobozi bwa leta. Mu ruzinduko rwe rwabaye muri 2024 mu irushanwa rya Formula 1 Grand Prix i Doha, aho yahuriye n'ibikomerezwa byo ku isi, Kagame yashimangiye ko ishoramari rya Qatar ryafunguye ubushobozi bw'u Rwanda. Ntabwo twakwirengagiza kandi uburyo politiki mpuzamahanga iri kugenda ihindagurika. Isi ikiri mu ngaruka z'intambara ya Ukraine, amakimbirane y'ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, ndetse n'uyu mwuka mubi mushya mu burasirazuba bwo hagati. Qatar nubwo ifite ikigo kinini cy'ingabo za Amerika muri ako karere, ikomeza kugirana umubano n'amahanga atandukanye, kuva ku gihugu cya Irani kugeza ku nyeshyamba z'abatalibani. U Rwanda rero rudashyigikiye uruhande na rumwe, ariko rukaba inshuti ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya iterabwoba. Rukoresha ingendo nk'izi mu kongera uburyo bw'ubufatanye. Abakemurampaka bashobora kwibanda ku buryo bwo kuyobora kwa Kagame bukomeje kunengwa n'abatamushyigikira. Ubutumwa bumwe bwaciye ku rubuga rwa X bwavuzwe n'umusesenguzi w'umunyarwanda bwagaragaje uko abantu babibona. Kagame Doha bivuze ubucuruzi kandi bivuze amahoro. Nk'uko izuba rirenga i Doha, amaso yose ari kuri iyo nama ikomeye hagati ya Kagame na Sheikh Tamim. Ese hazatangazwa amasezerano mashya? Byashoboka ko haba itangazo ryihariye ku gitero cya Israel rishyigikira ubutumwa bwo kugabanya ubushyamirane, cyangwa haba ibimenyetso byoroheje bijyanye nuko Afurika igira uruhare mu gukemura amakimbirane yayo. Abanyamakuru bacu rero bari Doha batangaza ko ingoro ya Amir Diwani irinzwe ku rwego rwo hejuru, aha amabendera y'u Rwanda afatanyije no guhuhwa n'ay'igihugu cya Qatar. Aha ni kuri Pilot News TV turangije iyi edition, tuzakomeza tubagezaho aha ni kuri Pilot News TV turangije iyi edition. Aha ni kuri Pilot News TV turangije edition, tuzakomeza tubagezaho amakuru ko ibiganiro bigenda bigaragara, kandi ibyavamo bishobora kugira ingaruka ku isoko ry'imari i Kigali ndetse no ku mahirwe y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze cyane kudukurikira, mwirirwe.